أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل libasa. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. Ngakwenzela Allahu Akbar. Awulalelisise mu-Afrika omuhle. Uthi umdali ngakwenzela ubusuku baba ingubo. Ngakwenzela ubusuku ukuthi bube ingubo yokwembatha. Allahu Akbar. Kubo bonke-ke labo uNkulunkulu benu-ke bafowethu enibakhonzayo abangayena umdali wezinto zonke. Ubani ongakwenzela ubusuku ukuthi ukhona wembathe? Ubani? Esinye sezipho lezo esingayinaki esingaziboni. Wothi ngutsheleke mfowethu, wothi ngutsheleke dadewethu, wothi ngutsheleke emuAfrika omuhle. Kunezwe abalivezile. Lelo zwe lelo ubusuku bufika kanye ngonyaka. Anguphindele. Kulelo zwe lelo ubusuku bufika kanye ngonyaka. Ilanga malishone ngoJune liyoze liphume ngoDisemba. Anguphindele. Ilanga uma ngabe lishone ngoJune kulelo zwe lelo loze liphume ngoDisemba. Awuyithathe-ke emuAfrika omuhle uzibeke uzifake ezicathulweni zalabo bantu labo abaphila kulelo zwe. Njengoba kumanje bekuyiRamadan besifastile, kuthiwa asivuke ngo-4 noma ngo-3 ekseni sidle ibreakfast. Sesizilungiselela ukuthi sizofasta ilanga lonke ngoba ilanga lizophuma. Kulelo zwe lokulashona ngoJune loze liphume ngoDisemba. Bafasta kanjani lawo bantu labo? Iseheri yabo bona bayidla nini? Bafonela amanye amazwe afana nami nawe, afana nezwe lethu, lapho ilanga likhona liphuma wonke malanga. Babuze ukuthi eSouth Africa nenzani manje, sesingadla nathi na, sekuyiso yini isikhathi sokuthi sivuke sidle? Bese bethola impendulo, bese bekhani bedla. Balinde futhi kumnyama kunjalo. Wena kuwe ilanga liphumile, wavuka ekseni wayosebenza. Bona kufanele bafonele thina noma yiliphi izwe elinelanga eliphuma njalo 24/7. Ilanga liyaphuma liyashona, liyaphuma liyashona. Babuze, nenze njani manje? Seniyavuka nemsebenzini, nathi sesingaya yini ukuyosebenza? Bathola impendulo. Bahambe baye emsebenzini. Sesingashayisa yini? Bathola impendulo. Yebo, sekuwu-4, sekuwu-5 ntambama la eSouth Africa. Ngaleso sikhathi kumnyama ezweni labo. Uke wambonga yini umdali ukuthi wena ezweni ophila kulo, angikhathali ukuthi kuphi, ezweni ophila kulo ilanga liyaphuma liyashona, lobumnyama lobu, lengubo le yobumnyama yobusuku uAllah wena ukubusisile ngayo. Ngisanibuza futhi, wena okhonza ushembe angabudala yini ubusuku ukuthi wena ukhona ukuphumula? Wena okhonza ulikhanyana angabudala yini ubusuku ukuthi wena ukhona ukuphumula, ulale uphumule? Wena okhonza umndise angabudala yini ubusuku ukuthi wena ukhona ukuphumula, ulale? Wena okhonza ukhadebe angabudala yini ubusuku ukuthi wena ukhona ukuphumula, ulale? Wena okhonza uMaria ocwebileyo angabudala yini ubusuku bokuthi wena ukhona ukuphumula, ulale? Wena okhonza amadlozi, la madlozi akho ayelala nawo njengawe
uwabona phambi kwakho aselele umlalela wafuthi namhlanje wena uyawakhonza uwabiza ngoNkulunkulu lawo madlozi akho angabudala yini ubusuku buphenduke bube ingubo kuwe ukuthi wena ukhona ukuthi uphumule ulale. Nawe wena okhonza isithombe, leso sithombe sakho singabudala yini ubusuku ukuthi wena ukhona ukuphumula ulale. Nawe wena othwele okhonza imali, leyo mali leyo, lelo gazi lelo othwele ngalo lingabudala yini ubusuku ukuthi wena ukhona ukuthi uphumule ulale. Nawe wena ozibiza ngeSulumane kodwa ubhizi namabhid'a, ubhizi nemifakela, ubhizi nokwenza intando yakho, ubhizi nokwenza okweyinkanuko zakho. Lezo inkanuko zakho, leyo mifakela yakho, leyo bhid'a yakho ingabudala yini ubusuku obukuthi wena ukhona ukuthi uphumule ulale. Hayi bafowethu, bengisika nje elijikayo, bengizama nje ukuvula abantu amehlo ukuthi noma yini le wena oyikhonzayo, noma yini le wena oyilandelayo, ubothi mawuhleli uzibuze lembuzo le esengikubuze yona, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ngiyafakaza mina, nawe fakaza, uthathe lento engenabungozi uthi nje ashhadu an la ilaha illallah, fakaza uthi akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka-Allah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ufakaze ukuthi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uyisithunywa nesigqila sika-Allah sokugcina. Uma ngabe wenze njalo mfowethu, uma ngabe wenze njalo dadewethu, unqobile emhlabeni, uyonqoba nasethuneni, uyonqoba nangelanga lokwahlulelwa. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.